yang paling penting meloki titip salam kepada Rasulullah. Magi na pantiki melo titip salam kepada Rasulullah tengarangnya. Maka de to fanritata nigi tahu titip salam kepada Rasulullah. Nei napa yero bere sallata nabaliwi nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka de to fanritata de tomate sebelum angkana isyarai secara langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kong kata ulau umrah mengantaraki jamaah umrah, haji dan lain sebagainya. Tengaran lalui bici-bici asal lengkak ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal lain kegabu. Maka dah nak matu di sallanna sininna tallawe mamulu masjid apa sih? Nurul Yakin Patobong yero makanja eniak nalo mamulu kong katalo minakatai ya gimana pelek. Jadi pakanjaki lalu je ni atak keloki mamolu pakanjaki. Ajak gagal lo mamolu gara-gara telo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi habana bil imani wal yakin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Bapak Bupati Pindrang atau pejabat yang mewakili beliau, yang kami hormati Ketua Basnas Kabupaten Pindrang, yang kami hormati Bapak Camat Matirosompe, yang kami hormati Bapak Kapolsek Matirosompe, yang kami hormati Bapak dan Ramil Matirosompe, yang kami hormati Bapak Kepala KUA Matirosompe, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian semuanya, yang saya doakan mamuarei adep-udep pungatak rilalenna iwe niwe nafadep udep pungatoki pung Allah Ta'ala rilalenna surgana pung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat ikhwan fillah yang sama dirahmati oleh Allah. Sebelum upat teru bicaraku milo adam peka nasabak adam pemaraja untuk papulong ki ada wak berikada nasabak engkam mana mati bicaraku dena pada bicarata nasabak yaitu bahasan atau pinrangi si bawat bahasan atau wajoe madari angka sin rupa-rupa na kiadena pada. Makanya sekali lagi milo adam peka nasabak adam pemaraja mapa mula capak gemba letu capak kanuku
engkam mana bahasaku deh nafada bahasata. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadirin hadirat ikhwan fillah yang sama dirahmati oleh Allah. Ibu, makutana ka jolo be kasiaga ni lo mamolu. Iya tahu nge, iya tahu nge. Angka galak bi pole 10 na. Hah? Angka galak bi pole 5. Mega na. Alhamdulillah. Betuan na itu nari kolyap bini pole 5 apa nih? SPD ini sarjana pendengar SPD. Pakutanana makoke Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mega naga robokot teriala nariko pole ki mamolu. Aja akam mana maulu ni tolilo mamolu. Nade pagaga wat diriala pangaja pole ri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aja akam mana maulu ni tolilo mamolu ne kiasi salamopi mak bali bola. Aja akam mana maulu ni tolilo mamolu iero lakkayena balle mopi benena. Aja akam mana maulu ni tolilo maulu iero benewe makutumo pitiri kang palla lakkayna. Nasabatallahu mamolu tujuat tayanaritu maka denange pu imang melo yang ceri ampe-ampena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melo ki makka celori Nabi nasaba ira Nabi betul adalah manusia biasa, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak biasa seperti kita. Tongangi rupa tahu, pada ki rupa tahu. Nekayero Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dena pada idi rupa tahu biasa. Yero tempo namate Nabi napitap Allah Ta'ala maka dade meto nafada Nabi tak sibawa rupa tauleng yero sebelum matena Nabi tak tempo na munro di Madinah maka dade Nabi tak baja singa dia na rekomateka wai buku mucameaka maka daki gaidi icamme maka daki dio ya maka de Nabi ta wai buku tadio nganga angkabuni bu Nabi ta di Madinah namanya adalah sumur Garsh. Ia narona pasangan Nabi ta maka da baja singa dia narekomate ka mudi oh bujung nampe nangi melo adampa metona ia Nabi ta napurangi sabai maka dana rekomate ka yero we bujukuro tala tadio nga walhasil Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ibon coki bicarata ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal yero sahabai launi male yero waye diangkutlah menggunakan unta. Tempona diangkut menggunakan unta sampailah air itu di rumah Rasulullah.
tempona lattu yerowai kobolana nabita itaroni, kemudian disiapkanlah untuk dimandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempona idio nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Pak. Disinilah Allah memperlihatkan maka dayero nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dena pada idi rupa tau biasa. Yero tempona idio nabita isiram niko sahabae yere di kodio kibu lau tege waita lau yawai atau lau yasei lau yawai berlaku hukum gravitasi bumi benengang kataumatik kopatobong jok kapu imat dioy nasirang yero tomate tapalo yase waina urasal lari mana ki. Tetapi tempona Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disiram oleh sahabat ketika dimandikan tidak berlaku hukum gravitasi bumi. Tempona idio Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laisiran niko sahabae sininna yerwai takkan neko odina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menrek loyasik maneng yerwai air yang terkena pada kain nekiade natakan nakodina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam loyawe yerwai tak bagi dua waye angka loyasik angka loyawa. Betapa mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yerwai emenrei nasaba alat biranna nabita. Ya jaja tapi kiri ki maka da yero nabita rupa tahu biasa pada mukir deta pada. Nareko nabita meloi carita megalade caritana. Magi karena Rasulullah memang adalah mujizat besar. Tak lama maulu melo irampe aja janna nabita tanggal siaga pasti najaji nabita bu 12 Rabiul Awal Pak tanggal siaga namati nabita ini semua puimang selesai tanggal siaga Pak pada mui 12 Rabiul Awal pada matoy asona asosening na jaji nabita asosening na mate tanggal 12 na jaji nabita tanggal 12 na mate bulan Rabiul Awal na jaji nabita bulan Rabiul Awal matona mate. Pada mui. Tetapi dek nangka na amateyanna na irampe nabita maka da kita mau haul to maka da mimelo kiloma molu aja janna nabita dek nangka to maka da amateyanna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melo irayakan berbeda ketika ada keluarga kita yang meninggal. Angka tomateta, angka gurutta mate, angka tofanritata mate, angka kiyaita mate. Matamu itaunge leyeng rasi dengan melaksanakan yang namanya haul. Bahkan nape talung ngaso matena tomatuata kita ta'asiyah. Ganna ipitu ngaso kita ta'asiyah. 21 hari berkumpul kembali untuk mengenang kebaikan-kebaikannya. Ganna ipatapula sona yang ngerasi amatianna. Ganna ipatampulang yang ngerasi. Masagena ki ganna isi tahu yang ngerasi. Masagena ki ganna i 2 tahun haulnya kita peringati. Masagena ki 3 tahun 4 tahun dan seterusnya. Amatianna dena faja si mata yang ngerang.
Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam de nangkai peringati haulnya, tetapi yang diperingati adalah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Magi napak kurubu nasaba sitongat-tongenna yero Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara hakiki deneng kanamate Nabi yero Nabi secara batinia deneng kanamate, namuni ro secara fisikia dekni gagalan roalena Nabi lolar rilebon nyitanai, tetapi secara batinia dek nengka namate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aga buktina angka siddi hadis nar Nabi rampai makanya Nabi manzarani ba'da mauti faka'annama zarani fi hayati. Niki tau syaraika rimun rimateku fadamoitu nasyaraku tempo kutuo. Ya. Niki tau lau syarai nabita rimun rimatena. Tigi jamon ro kuburuna nabita bu. Timon ro kampona. Madinah. Maja temeto mete. Madinah nafat tuangi to fanritata nigi tau lo Madinah ya nigi lo Madinah bukan hanya di Raudah nigi tau lo Madinah sama dengan mensyarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam narikoloki syarahi nabita beresallaki ko nabita beresallaki. Bukti yang kedua, narekoma beresan laki ko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam de tu napa ada beresan letak loki masyarakat kuburu. Narekoloki minta kuburu. Ma beresan laki, aga beresan letabu loki minta kuburu ko kampota. Assalamu ya. Assalamu alaikum ya ahlal kubur. Nekia nareko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iberesal lain de to makkada assalamu alayka ya ahlal kubur nekia makkada ki assalamu alayka ya Rasulullah mak beresal laki loko Nabi ya ikongka bestita melolo umrah titip salam kepada Rasulullah besti asalang kako nabita kande asalang kako nabita sapo asalang kako nabita yero penting we leto siwita misani kami lo umrayano saya usani kana je talu halama catataku angkani sujadange angkani ceree angkani cilae kuramana ni noki we mega moko Makassar. Tetapi yang paling penting meloki titip salam kepada Rasulullah. Magi na pantiki melo titip salam kepada Rasulullah tengarangnya. Maka deto fanritata nigi tau titip salam kepada Rasulullah. Nei napa yero bere salata nabali wi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka deto fanritata de tomate sebelum angkana isyarai secara langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kong kata ulau umrah mengantaraki jamaah umrah haji dan lain sebagainya tengaran lalui bici-bici asalnya kak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal lain kegabu insyaallah saya bulan 12 tanggal 22 saya akan membawa 30 jamaah umrah. Maka dah nak matu di Salanna sininna tallawe maulu Masjid apa sih? Nurul Yakin Patobong. Yero
makanja enya na lo mamolu kong katalo minakatai ya mana pele jadi pakanjaki lalu je ini ata koloki mamolu pakanjaki ajak gagal lo mamolu gara-gara telo cerita ki biasa nih cerita boleh kak ma ceramah maulid biasa engkau tuh naik kita itu kenal kita nasabah sejarah nama itu makro mawewe kisah di koyobi pacaran menade kaya lengi agi mani boleh na latuka boleh sebelum duhur angka tahu mata aja katamu weka ni mendre yeron nange rom makna napodangi noreta makada aberani itu telum koro tamu yeron nange sapu nama to melo moi bapakmu lo si mamau lu harapannya makan kamu situ matu ya nah sebab deka apa sejarahnya deka atau anak pacar mai kecuali matu pui mamelo ibu sejarah baru poncoki bicara sudah duhur saya berangkat lagi ke acara yang kedua saya sampai di lokasi iro masjid lebih kurang besarnya seperti masjid megato persiapannya jamaah banyak panitia banyak selesai acara pencoki bicara selesai acara melo nama dek melo ima pitangi pengala ta'ala maka dana reko angka aga-aga ijama pakanjaki lalu ini kanjaki ya nareko angka atau niat masalah niat nalempa kosong itu nama tan raja itu enang katulelo sele malena maka itu malengai ai bahaya itu jaga mas tun masele masusah panitia melo mapitangi pengala ta'ala maka dapat jaki ni menrena otoe ya lengi atak kalupangan mana sininna panitia sininna jamaah ya lengi atak kalupangan maka dahendre toko sih di ko otonos tase de gaga desa we lau pima dewe lau cari tangami maka dapat jaki ni ata cari tangami saya pulang ke rumah tatu ka boleh pak itu wijaya nape neng kalingo aruna to kadang-kadang ni bapak turun pak telur mecawa me mana mak kenapa masalah ya batuan ada bu pekanjaki niata kalau kita hadir pada malam hari ini lillahi ta'ala Pungallah ta'ala ya katai insyaallah lino akhira iruntu ipamalakna tetapi narekolino mi yakatai irilalenna iwani dampa-dampaki angkan-angkan alimpakoso kilisu makanya pekanjaki ni ata innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa tungke jama-jamangi tak gatungi koniai agi-agi nanya keng rupa tawe pasti nalolongi ifalisi femai maka da iro Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah iro Nabi ta melometi contoh melo ki mala pangaja ko Nabi ta mega melo contoh ke Nabi ta aga bansana wadi contoh ke Nabi ta di antaranya adalah sifat at-tasamu ya sangi at-tasamu adalah mengerti memahami orang lain dekna sifat dirang ati dekna si singgung-singgung mega iro we status na kuy si sule si singgung-singgung dena wedding lakaye
harus makanja batena mak berekada ko benena, benewe harus makanja mak berekada ko lakenna. Itulah yang dimaksud dengan tasamu. Yaro nabita dek na melopat diri atinna padanna rupa tahu. Suatu ketika angka arak badawi, ya sange arak badawi arak pak kampung. Yaro arak badawi baru-baru tama seleng. Kemudian berwudu, tempo nama jenne itanga iko nabita. Pure mak jenne yaro arae, maka dai yaro arae loko nabita ya Rasul. Cocok mo gejero bateku mak jenne. Yero nabita nasabak najagai perasaan na yero nange arae mecawai napa nita panglut Ali maka dai nabita napodangi Ali Ali ajenne ko jolo napa Ali melonilo majenne napodangi yero ara abadawiye maka dai itai carana Ali majenne tanga ima pamulana latu capakna majenne ni panglut Ali mulai dari awal sampai akhir pure majenne panglut Ali maka de yero arae deta arona fada bateku majenne surona pengala taala de na fada bateku maka de nabi tak nareko de na fada batemu majenne Ali nareko majenne ki imonrie papadai batena Ali majenne ki iro nabi tadena tappa makada sale batemu neki najaga perasaan atawe mengajarkan dengan baik biasa kayak di nape kasih siddi hadis nafala nafas salamana ni tawe milomana ni patame tawe rilalan naranaka ya dampa ki gana kita hadis gana ayat di dalam Al-Quran dalek muka nafalak maning tapam lu mana patama tahu naranaka maka de guruku nareko angka tahu toli lopas sale tawe nareko angka tahu toli melo pas sale tawe dua mintu pas sabareng nomor sidi makurangi bacana nomor dua sale bacana ya ekong kata dulu pas salah duan rumah itu pas sebar makurangi bacana ya rega salah bacana tomato lebih kong ke hadir yang kedua angkai melo ya ceri ko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifat-sifatna ia naritu ittiba'ur rasul ia sange ittiba'ur rasul ipegau aga nasuruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia belewi aga napesangkian Nabi pakuling ipemang ia sange ittiba'ur rasul ipegau aga nasuruan Nabi ia belewi aga napesangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam angka simakutana maka dategaro kaminan malebbi ipegau ipasuranna nabita ya rega ya belewi anu nacang nabita jawabannya makada de nawadding ipitte makada siwali mi bawa melo ipegau nasabak malebbi maneng harusu ipegau pasuranna nabita ya belei anu nacang nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabita nasunnaka ki masampaja sunnah yero riasan ittiba'ur rasul nacaki mak gosip ittiba'ur rasul jadi nareko angka tau siwali mi bawan na pegok tanya apa tu ittiba'ur rasul raji masam paja sunnah kurana mo mak beresalle mak gosip tania taba'ur rasul kumakiro ya rega dena nak gosip ne kia dena sampaja sunnah ternyata ittiba'ur rasul angka si maka dan masam paja wajib mokaje yero sunnae deto na penting yang penting wajib tengereng antara wajib si bawa sunnae dena wadding ipasarang karena memiliki fungsi yang berbeda aga fungsinna sunnae nareko angka kura pole ko wajib yero ya tepangan nareko angka kurang contoh
Makki si buku ki. Ni gak ke makki si buku Nah, kurasa miga. Aga gunana isi buku Laita gunana isi buku mancaji papa genna ko isi tayar nange kurange. Yero gunana. Ya. Jadi yero isi asli anggaplah itu adalah wajib. Narek ko kurangi angka natalau angka kura poleri isi taro yang kita gunakan adalah gigi palsu papa genai macaka si irita makan jasi pemang kama si makada nareko make itu pale sunnah na bawanya upegau aja no upegau iwajie mas sampaja sunnah mataru nekiadena sampaja 5 waktu mas sampaja ma puasa sunnah mataru nekiadena puasa ramalang mas sidak ke mataru nekiadena seke waleki akale barakasi napu solina isi bukue nafu kanjak na isi bukue tatta ilak bima kanjak isi asli maka itu betul ler pak isi bukue napu kanjak na napu solina isi bukue tatta ilak bima kanjak isi asli aga batuanna maka antara wajib si bawa sunnai dena wadding ipasarang karena salin melengkapi nareko kurang ngiro anu wajibta papa genna na ya naritu anu sunnai dena waddiki makki si buku nareko de gaga ngingita ya aga batuanna pak batuanna ada dena waddi mataping nyero sunnai nareko de gaga anu wajib meloi taping siratu rakanna sampaja sunnata sesosiweni neki ade gaga sampajang wajibta denule mate pange assosoki saning kamis puasa sunnah kamis neki ade nang kata puasa ramalang adampa ki denule mate pange mage nasaba ya sange itepang anu angka tukuranna itepang maka daki melo kalom malikain ko pasay ki mage kang ibu melo ka mate pang bowong engka bowota de gaga aga melo itepang makoro akkalangi mak bicara aga melo itepang yero sampajata nareko de gaga iya mi itepangi ko kurangi tengarangi sampajata yero sampajangi pantilak de onro pantina lino akhirat itu untuk kaki sininna nabi mas sampajang mana mapamula pangluta nabi Adam mas sampajang nabi Nuh mas sampajang nabi Musa mas sampajang Nabi Ibrahim, Nabi Ismail mas sempajang sampai dengan Nabi Yahya mas sempajang, Nabi Isa mas sempajang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mas sempajang maneng degaga dena sempajang tania bawa nabi-nabi mas sempajang namo malaikat mas sempajato malaikat yang ada di langit pertama salat yero sempajang na malaikat di langit pertama tetto materu di langit yang kedua sampajangi malaikat mas sempajang rokok materu di langit yang ketiga malaikat mas sempajang pura si rokok tato si pura si tato rokok si di langit yang keempat malaikat mas sempajang sujud terus di langit yang kelima yero malaikat mas sempajang tudam matahaya di langit yang keenam yero malaikat mas sempajang pura si sujud tuda si pura si tuda sujud si di langit yang ketujuh yero malaikat mas sempajang mak bere sallallahu atau mak bere sallallahu abio pura silo abio mak bere sallallahu silo atau pura silo atau mak bere sallallahu silo abio mas sempajang mana tiba-tiba angka tahu nasa ngiyalena jago angka tahu nasa ngiyalena mapore angka tahu nasa ngiyalena macam lebih dan lain sebagainya
Nai napa dek napa tatung riasannya sampai jam 5 waktu adam paki. Sehebat apapun kita, sejago apapun kita narekode nari patato riasannya sampai jam de gaga angke tak risesena pun Allah Subhanahu wa taala. Makanya wija-wijata bahwa rekengan riasannya sampai jam. Pantilat da iero riasannya sampai jam. Narekode tulle pak biasa mas sempaja wijata ko boleh tampi illo masigi. Kalau ni masigi tak biasa ni tu mas sempaja. Kasih maka date kuye carana yampi lo wijay masigi ustaz namo ambo na deto nalo masigi. Angka carita, angka tau toli itanay, magi dem lo masigi nasangagak ku je lo masigi nagampang mo kumelo ka lo masigi karo cawe na, deto nang kana salewi masigi onron na, namo tanga bani melo ka lo masigi kumelo ka lo cinampa de nang kana sale onron na masigi. Namo bo si komelo kalau masigi cinampa nasaba deto nang kana salewion rona masigi tangaso melo lao de gaga masalah nasaba de nasaleon rona masigi tungka angka tau tanemi makoro pape balina de nasaleon rona masigi de nulle lari masigi macawe mi gampang mi komelo kalau sisanna ipalasai ko pengala taala nakan nastro ringan monro bolana yokka bali bolana secara mulle mo fagalo masigi sadde na ullai karo masigi de na nulle saleon rona mulle mo fagalo de na ullai asa ta to lima kada ko campai mi komelo kalo masigi lo no gre masigi masiri nang katoje tu to mapakor iye panalo sallu ko masigi malasapi iye panamelo lo ma bereja ma kepapi engkani witayanu lo ma bereja ma engkani witayanu lo masigi iya malasai puranya kan nastro de nanulle marigage lo ni tu masigi la ilaha illallah tigi tempo na lo magala kama pakor hati-hati. Ini kehidupan adalah ujian. Nawereki pungalla ta'ala umuru, nawereki pungalla ta'ala adisingeng, semuanya adalah ujian yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kayaknya selalu ki ko masigi. Apalagi kong kaurani dia nalo makai juma, ai bahaya lada itu. Bu. Pasak ya. Pakanjaki colin na ye makun raya. Angkam mana lakai tade nalau mak juma kalingai makun raya angkam mana lakai tade nalau mak juma melo tulunga apa ngoje kang ilo masigi tapas surangi ongkoso tapa gajiangi lo masigi kamana anak tapa orwani de nalo maka jumai alenya ongkoso nalatu masih maka juma magai ang nareko angka orwani de nalo mak juma tengarangi bu ya tengarangi nareko angka orwani de nalo mak juma di hari kemudian tidak akan bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Nasabah yaitu komaju maki pak, yaitu komaju maki idi orwaniwe, lai caki, lai stempeleki, sininna tau angkeri lalan nama sigie, lain peman, sininna tau angkeri lalan nama sigie, jajero saliwan nama sigie dia itu. Ngerang ya
Sininna tau angkeri lalan nama sigie tempona pu iman na baca ni maka da barakallahu li, kemudian duduk di antara dua khutbah. Sininna tau angkeri lalan nama sigie la stempele ni iya lenni tanra pole ko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieto na ro idi pakkato bae tempona tuda kiri palawangan na dua khutbah dena wad ditappa menre kita topemang. Kira-kira letu ibaca surah Al-Ikhlas na inapa kita tong untuk mengambil khutbah yang kedua. Mage ya lengi kesempatan yero malaikat na tanrai mana sininna tau angkai tama maka juma. Jadi sininna angkai rilalan na masigier ya leni tanra stempele ini. Jadi yero isaliwangnya dampak-dampak ki denakan stempele. Yero tolimat tole pak yawana manarai denakan stempele. Yero toli monre tu da ko ajene kan ngedena kan stempele maka to batai ya sebang katoje itu bu tanai la kita tamamogi masih ye ya tanai ni gaya tu nama katobah aja ni tanai ni maka katobah de to na jeruis sanginange ai hati-hati ki de amana tama masih ye sila da aman tulis pasadiangi wajunna terikangi wajunna lo maka juma ternyata aku min pale yawana popo ti monro matole ne napa tama maka juma ya tanela kita lo mogi tama mogi apo ko manasai makro yanu nange makatoba Ustaz Sabir yero pole belawa tapani cede oh tama moiro aga nakatobang de apo na bisa gimana na sebab nape mak beri salam matinro na katotu bima makro napa ki mak beri salam matinro ni dena marigaga rubima dena marigaga mage tamamui masih ye ya maga pero monre wana manarah ya tatanela ketabu tamamogi masih ye tanatana anata yero raniwe tamamogi masih ye nareko tamamui masih ye alhamdulillah mendapatkan cap stempel yero stempele pantilada melauki surat keterangan kepada desa pacama na lupa stempel stapna na maupun na tanda tangan pacama dega stempelena dena wadi yake gunang ya dena asa makanya ketika yaumul akhir lay kumpulkan ni di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ifare samana ni roraniwe mapa mula piman tinggi stempelemu napitani piman ale na makatoba jadi yang ka stempelena pak bange napitani bila KTE napita mana nih jamaah-jamaah yang ada di dalam masjid napita mana nih sininna angketan ranan nange lepodani sininna angke stempelena sininna angketan rana pada lo mana nih sapai beneta cari anak perempuan tak cari indok tak sapa nih neneta sapa mana nih sapa mana nih kemudian berkumpul kembali nei napa iweres sapaat ko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yero nange pakka juma de enatama ko makatoba tawe melo i mapitangi melo melapor kepada Rasulullah tapi ternyata de gagas tempel napun nei masiri siruntu si bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena de gaga tanra-tanra napitang ilal benena bapana tigini stempelemu tigini tanramu akhirnya makara-kara antara lakai si bawa bini materi asri monrina Allah subhanahu wa ta'ala angka pala bima cilaka ni ga yero taude nang kanalo mak juma yero nange monre saliwang lomo itu mak juma to de mi gagas tempelena ya angka pa bima cilaka de enalo mak juma agak cilakangan atau dena lo majuma temponan nanya purani were sapaat orang-orang yang ada tanda-tandanya kemudian kekecewaan daripada orang-orang yang tidak masuk masjid ketika khatib itu membacakan khatib angkana kelompok yang ketiga melo lo siruntu siba nabita toli melo mangolo ko nabita ya Rasul berikan saya sapaat melo lo me siruntu nabita tetapi yero denang kana lo majuma tungkat natirona maka dar angkar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itikka ko malaika ini napai pak boko de sini te Nabi ketika dekat kembali itikka si ko malaika ini pak boko
tungka macawe si bana bitta ipa boko iko malaikai gangkana de nulle siruntu si bawa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yena ronangi wakadabu talai sara tapang ojekeng laketa narekodena lo majuma ya karena bahaya sekali narekon kau rohani dena lo majuma ya bahaya sekali. Tomato malabiku sila surah malabiku yang kehadir. Selanjutnya, yero nabita ampe kedona melometi contoh. Megalak da yero ampe kedota idi umatna madarri kasih sisale napa gurunya nabita. Rasulullah penuh dengan kasih sayang. Kasih sayangna nabita tania bawang loko padanna rufatau. Namukko alange namukko olok-koloe makan jatuh kasih sayangna. Madari yang kayero dari palau ngetai di narikomatunu balai depa nama te balewe na tunu ni kagabu makor kedo mopi balewe na todo ni na pendre ikoro yasik na baray kaga angka di dena wadding icalla si dia olokolo na sabaafi bunga Allah Ta'ala badi bawa maka genangnya api untuk macalla. Makanya kumatunu balik hati-hati kibu. Makanya pimati na balewe nenapa tatun. Madosa gitu. Aga pimadari. Madari toyeroidi makurangi ada tak padahal yeror yasangi ada ala ada bu fokal ilmi yeror yasangi ada lebih penting lebih matanre nih ya pak disengenge biasa tong ke yerorwani mas sempajang urane sih mas sempajang ko mas sempajangi yero mi bawa waju calepan na fakiro nafatanre pangerekna maka dari fikih uratna oroanewi antara fosina gangkotuna jadi narekota tutu moyero tomas sempajang asa na sempajata pakai wajunna waju gaje na waju si minggu ni dene sesak na pakai mapengaral lupuh pada kolor ronda ya saya na ba ya wawaya na bawang utuna sempajang sa dito gagami taka lalan na kamarak Allahu akbar baca alhamdulillah na jena pangpu Assalamualaikum warahmatullah letu sempajang asasan sempajang nekia kurangi adakna ya pakuling pemang asasan sempajange kurangi adakna aga bukti nama kurang ada nah matu ke subui ma berjama subuki tak dampain kapu imam lauki matu ma ber sampaja subuh apa ngarak lopoki napa taala waju tayurnangi waju calepan waju kensie tafake lomei atau masalah puntu kiyawana bawang utu tafake lome loma apa sempajang sininna jamaai maka daman malasan ipu imam padahal narekomelo ibaca pikina asasan sampajangi tetapi makurangnya ada na yena rotolina pak guru atau matotar yolo pakanjaki na adamu melo kilo mobi bali bolata melo kidup pai sumpul lolota na tudak ko jolo ne napa ma berekada pakanjaki jolo sal kalabamu ne napa mewa ada tawe napa guru kita matota iya nanai mako kewe yang kasalama napa ye ko wiri palae gorani o siti wih endre mo ko je jolo tuda ajarkan kepada anak kita adab
pantilat de yero riasanya ada. Kata kajajian. Angka pengaji. Yero na pengaji, mengaji ko yoloku. 5 atau na makatan nimi. 5 abio na makatan ni Al-Quran. Desa nama dosa. Dia nama dosa. Purai mengaji. Nasabak sisa muka. Kerekam kanjala ada bacamu. Melomo pak mengkalingai mupa aja. Sit di bawah Quranna. Kedai gadeng. Maka dah sale ada 6 limamu. Magi nang kami makatan ni 5 atau aku rangi makatan ni 5 abio. Kau mengaji ki mondri selei. Atau makatan ni Al-Quran, abio makatan ni mi. Agapi. Ada rituan kayero pak kacamatai. Pak kacamatai. Mengaji. Kau mengaji wi baki di kacamata. Pura mengaji. Iro aku rangi. Na tutu ni aku ranna. Iro kacamata na taruh ke yasin aku rangi. Ya. Salai ada na. Desa sama dosa. Cawe ni si jang. Desa sama dosa. Nekia makurangi ada tak. Aja na ya setna aku rangi itaro kacamata. Nah, ini sepele. Cedek mi misalnya, tapi madari lada kejajian. Ya. Tomato malabiko sila surah malabiko ke hadir ipalisi pemang. Maka da meloki contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Egana napa gurunga ki Nabi ta. Melo i contoh. Makanya pasaki maka da yero na rekomelo ki maka celo ko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam de tu na pada mana kemampuan tak de na pada mana maka pitte ki koronang anu dinge ya ceri boleh ko Nabi ta engka tahu magala masampaja sunnah ya naro tafatter angka tau magala ma puasa Senin Kamis ya naro tafatter jadikan sebagai wirid ya sengi wirid 2 tahun ni si olah-olah ipegau angka magala masalawa asalawaki angka magala masikiri asikiri ki angka magala ma baca Quran abaca koraki dan seterusnya kita semuanya memiliki berbagai macam keahlian, kekuatan naweriki pengalah ta'ala. Maka apun naiki sit di jama-jama pak kasiwiang andalang. Angkai andalata. Age di andalata mengaji. Age di andalata masih sedekah. Sedekah angga, sedekah Jumat dan lain seterusnya. Ya narur ya sewiri. Ya. Tuma-tuma malabiku sila surah malabiku ke hadir. Selanjutnya maka tanra papujita lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamegai salawat lori Nabi ta iroria sengi salawat yena rotan ratta idi maka da umat naki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tan ratta na iro siapa yang paling banyak salawatnya mabela mupi na tan raini Nabi ta maka da umatku iro magina pakro nasabak nawereki pungalla ta'ala cahaya risesena atau masalawai innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi yero pungalla ta'ala yero malaikae masalawa mana lokko nabi ta maka nasuro ki pungalla ta'ala masalawa nasabak yero salawa yena rotan rata maka da umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nariko angka tau dega kesalawakna dek tunitan rai ko dabita
terutama koso Jumai. Yer koso Jumai hadiah tametoi di umat na nabitta. Onro akar ramakan na yer koso Jumai. Egana nabi melawi makada aleka yer koso Jumai puang. Nabi Musa mareloi puang aleka yer koso Jumai. Dena riwereng. Nabi Isa marelau puang aleka iro sejumai dene wering marelau si panglutan Nabi Isa puang aleka pada kesempatan untuk masampaja juma gangkan na iro panglutan Nabi Isa ipendre tu lolangi magine pendre nasaba itarime parelo duanna meloi papole sampaja jumai pada akhir zaman sebenarnya kongkan iro dakjal narekongkan yero dakjal disamo geseng dakjal bu ha yero dakjal rupa tau biasa nekia ambok na yero jaseng dakjal boleh ko ibelisi ya. Angka oroane angka suami istri manang semuanya sengi manang mega anak na to degaga nakna we caun itu liak kadai manang ya dampak ya engkam manang sumpulolo tadi pagaga wijanya aja tak kada manang manca ipak doang itu ya lo doangin kasih nang kawijana caun ni nangel suami istri podang kada manang lo masandro we aja je kati lo masandro bahaya tu koti loki masandro melo sogi loy mas Sandro namo Sandro de to na sogi melo matandre jabatanna loy mas Sandro melo itama anggota DPRD loy mas Sandro benengi macer Sandro alena na tu da manja anggota DPRD melo malakai loy mas Sandro namo lo Sandro de to pana pura malakai loy mas Sandro yen nangi suami istri nasaba de fagaga anak-anak. Ternyata yero nonroi mas Sandro kerjasama dengan iblis. Loko koro angka tukuil koro kokoro loma bani. Kemudian di situ tinggal bersama dengan istrimu, berbuat dengan istrimu. Aku koro matu mak bani. Yero kuile metalada ni de nonroi tahu. Yaitu kongka bola pura kosong. Tafacingi jolo betuan ari pacingi. Bangi wijolo bangi jolo napa tonre mak beni namo pura mi loba bolata siwani duampeni pole ki joka duampeni sale bolata tabangi jolo tasuram bu anak tak bangi mi ya ke cara nasos tas den saungi bangi Pak Guru tabangi mi purata salai kamarata bu namo siwan nimi pacing jolo tasurai balak kita ko kamarata iya nangela pemana lo mabani kro ketika dia berbuat bersama dengan suami istri ini iro nangel lanruale rupa tahu tetapi dimasuki oleh iblis pada tuh kumakada ki kerasukan ngata paham apa masukku ya masuk kemudian berbuat ternyata betul monrodara lah pumakun rai. Iena rumah tampu jaji lah pung anana, iena rumah caji dakjal. Jaji ni tu aja jadi. Iena rumah caji dakjal. Ambona rupa tahu secara fisik rupa tahu, nekia secara batinia anak-anak iblis lah temamuka. Jaji lah pung anana. Nasabah pole ambona secara batinnya dari iblis, weh betala dek. Kumatin roy, tali matau napa moto, ya. Tali matau napa moto, kong kanana ke tutasya sosiwan ni napa moto ai, kada ko dak jal bicu ya. Nasabak dega gamule piara yenangi diambillah oleh Jibril. Lo ni malah Jibril. Sabak dega gamule piara.
namo ambo indok na fan rasa to la yuno ambo na indok na korajai na saba dega gamule mampare nyi nangi lapong anak bicu diambil oleh Jibril, dipelihara oleh Jibril, ditarungku niko Jibril. Ia naro mati, nareko masuni yero dajjal, ia naro melomana pakafir itawe. Nasabat dega gamule mewe maka diturunkanlah Nabi Isa. Ia naro Nabi Isa matu mewe, magina Nabi Isa mewe. Nasabat yero panglutta Nabi Isa. Panglutta to Jibril Pak Guru tempona anak-anak jaro tempona tu Nabi Isa ijajia de gaga sumpul lolona melo mewe ada de gaga si kampona melo mewe ada makanya Jibril yang merawatnya bersama dengan ibunya makanya nanti pada akhir zaman iyena Jibril dua anak gurna seruntu Nabi Isa si bawa dajjal maginya nah harus Nabi Isa nasabak benengi patin jupa de narekotania lawan nanewa cinampa mi kaui cinampa mi pakaui makanya ketika Nabi Musa ketemu dengan Dajjal naja mita-mita padahal Nabi Musa najak guru malaikatul maut onro jagona tapi tempona siruntu Dajjal naja mita-mita kada bahaya nah, makanya Nabi Isa diturunkan di akhir zaman ipa nurun niri asona juma tempona asona juma akoni rona sampaja juma panglutta Nabi Isa nainapa newa dajjal enaru baraka na riasanya so juma pahala besar riasona juma nariko masalawa kiloko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nigi tau masalawa loko Nabi ta wek kasih ratu masalah ko nabi tar ya sore juma maka akan diberikan cahaya yero cahaya iwerenge ko pengala taala namona bage-bage rupa tawe mapa mula Nabi Adam sampai dengan manusia yang terakhir dena capu yero cahaya ibage-bage onrotan ranna yero cahaya angke iwerenge gangkana ketika yaumul akhir na sampuro fakita mi nabita maka da ummakku yero kanya jak lalu gaga pak kurangi salawatna pore di saratu nariko asona juma mak bate balik ibu asalawaki mak sasaki asalawaki agi pegau asalawaki tomato malabiku sila surah malabikon ke hadir inaro rafi ramping ki mamuari napak barakah ke pung Allah Ta'ala nafan cajinga ki amal jariyah namuni galongko mi ubawaki narikoto mafanre tarimai insyaallah mega waddin nagokan marilah kita tutup dengan bersama-sama membaca surah Al-Fatihah ya lai barakat na surah Al-Fatihah na angkai ki mancaji sit di ata angkai maturu rilalan na agamana pengala Ta'ala na yala toy barakat na surah Al-Fatihah na angka ki mancaji sit di ata angke pananungang pakkasiyat talori sesi arajanna pung Allah subhanahu wa ta'ala ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah yang kita khususkan pada diri kita sendiri. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka ihdinas siratal amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.